Tubanga nawe. Yes, ngara zamani. Thank you. Okay, sit down, sit down. Rwampara Muruboro. Muruboro je. Mama Janet Mamreva. Kavara Mutseho. Rwampara Muruboro. Muruboro je. Mwebale kutwakira na rukundo yamani. Mwebale mnonga. Mwenu nanye munsimire muzeyi kunkiriza kubaramutyaho. Neja kubaramutyaho kandi kubahiga ngo orutaro rwo kurwanisa obworo murukore mukigendereire murebe ngo burikayona obworo bwarigamu nyuma ya muzeyi ruhanga mukozeise emirundi mingi obuhabere hatariho obusinge mukama akamukozesa yarwanira obusinge yamukozesa obusinge bwije omu ihanga omu mwene hati hangarebere ngu tumuhemukire habwokuba akatuhereza ebyokukozesa byona nk'ihanga konka tutubikozeise nk'okutushemereire amaka g'abantu gaine obworo abaana babuzire ebyokurya aha ishomero mbwenu mukama amukozeise orutaro orwo aigwireho orutaro rw'okurwanisa obworo mbwenu mwena muruzemu bumukwase mureke turwanisa obworo Uganda etarigaruka kumanya obworo gundi murundi nimwikiriza kugezaho mwena mukama bampera omugisha. I will speak in the local language, then summarize in English later. Her Excellency the Vice President, the Right Honorable Deputy Speaker, the Vice Chairman of the NRM, Western, all the ministers, members of Parliament, the religious leaders, all the other leaders, and all the people of Rwampara and Ankole who are here or listening. Hati ebyokukora omu ihanga ni bingi. Nawe ikintu kikuru ngo abantu betegereze okuba arabukwate. Hariho ebigambo bina biri kuteganisa abantu. Bese ntakagambire ebintu kwenda kugamba ijo bushenyi nyebure ekigambo kya cyayi. Abantu abahingire ecyayi omuri Uganda bakagira ekizibu baine ebizibu bibiri eky'omuhendo gwa cyayi kuza hansi kandi ekindi abahaire embibo batashashwirwe. Hati tundahize kwetorora tundaze toro kundaze toro ndaheza kurambura toro na ekichweka ekyo inja kugira izoba urukiko ntubasa kuruta nka Fort Portal rero abahingi ba cyaya b'abembezi babo beje kuruga Ankole kuruga Kigezi kuruga Toro kuruga Bunyoro tushitame turondere cyayi ombazi nije kugira izoba ryayo ntujagamba ahari byombi ntugamba muhendo gwa cyayi okugwa hamwe na
abahereze embibo batashashwirwe tuje kubigambo byone izoba ryona tendike yitwiza gukora kandi nja kweta bona bakubikoraho nyine n'abanywana banjye Kenya babene bantumaho turondo kutwarondera cyayi umbazi mbona hati imaba Rwampara ba Mwizi ebigambo ebikwata amagara ganyu gate twena ecyo kubanza n'ikigambo kibakweta entunguka omurujungu nibakyeta development ekigambo ekyo nikimanyisa enguuto kimanyisa amashanyarazi kimanyisa amashomero kimanyisa amarwariro kimanyisa amasumu ebyona biri mu kiti ky'entunguka abantu bengi koko bagamba ha kigambo ekyo munonga entunguka nabona hati nimwena ezimbuto ziri okumunda mwena ngo tuzitere korasi kandi tujya kuzitera korasi nkenguto erukuruga buteraniro kuraba bugamba kuzarwoho kuzarukoni kuzakitwe enguto y'intaningireba aruhije yitwe yaha ya katukuru kwija Mwizi arho eria ya nyamuyanja kabuyanda kurengera kuriya izo ngutu zone nizimanyo kubakiza aboko nyowe nkabona indabo mu nebigere imwe munabo munaza motoka naza pikirumwe huba ingutu zumukuzumanya nkukuzumanya nabo ikigambo cyentunguka ekimwana mugamba amashomero nkikuru ntikimanya kwa kandi ariho ikigambo ikindi ubugaiga ningo bworo ati eje nguto erukuruga Kampala kuzakabare bakayitera korasi umwaka 63 nkabando ningireba nenguto erukuruga Mbarara kuzakasese bakayitera korasi twarga kutunga independence mwene nguto ezo za kimyaka 60 zine korasi nyira kubabuza kandi tosire tuzugarukamu tuzugarukamu tuzitera korasi nambone yabushenye Mbarara ekuzire tuza kugigarukamu tugitere korasi ati nyira kubabuza kor kuzangu tezo tokushangaho aboro barho ninga tubaro aboro okuzomuruti ukashanga yaboro ukaza bwenkoma ukashanga yaboro ukaza rucece ukashanga yaboro ukaza rugando ukashanga yaboro ukaza Kinoni ukashanga yaboro ukaza Kakigano Mbasinzi ukashanga yaboro abakakigane bakabanyamaro munonga nibaye bahisa marwa ukaza Ndeija ukagenda hanguto kora seriaha uboro buriya mbwenaho nundwija kubahugura tukabajya korazi ne atwena
konka obworo n'obwawe nk'omuntu omuka yawe tinyine mushaye omu bworo bwawe niwe burukusasa nabwe itwe nk'abantu abakuranzyare tubeshengereza tubagire nyaburamu ebi byentunguka biruho nibija kwija konka eka yawe reba ngo oyine obugaiga omuka yawe so mbona aha kigambo kiriya ekyentunguka twongereho ekigambo kya kabiri obugaiga kutwabazire ekibaro twashanga obugaiga nibushangwa omu bichweka bina hariho okuhinga n'okuriisa okukora sente kuza omu kuhinga n'okuriisa okukora sente n'ogaigahara wakozesa ekibaro amakorero ninga emyoga nobaasa kutungiramu sente obuhereza nka za bodaboda nk'amaduuka nobaasa kutungiramu esente ICT ebyoma bya karimagezi nobaasa kutungiramu sente mbwenu aho oreba ngu ntubahabura ati konondo obugaiga obugaiga buri omu kuhinga n'okuriisa okukora sente ekyo n'ekigambo kya kabiri entunguuka obugaiga hati hariho ekigambo ky'emirimo jobs emirimo neshangwahe aho naho hariho okubahuzya okushota emirimo eri omu gavumenti yonka ow'omuruka ow'egomborora RDC kawo omushomesa omushaho niyo mirimo yonka okwo nakwo n'okutabahaburagye n'ekyamazima hariho emirimo ya gavumenti konka emirimo ya gavumenti ni mikye Uganda turi abantu 1,600,000 hati emirimo ya gavumenti yoona okugitahamu abaserikale abapolisi abaramuzi abashaho bona abategetsi aba administration bona n'abantu 48,000 aha 1,600,000 nawe ekyemirimo eya gavumenti terikumara mwine okukimanya ngu emirimo emingi eri omu bitongore ebindi agriculture industry services nibaasa kubatera aha rutimbi rwange aho baboreke if you can show them some of the industries and how many people they are employing. Ninyoreka firimu zentunguka tingoreka firimu zo kwetanyagura Are you moving? Ndowaza ku bantu miliyoni ashatu ne factories with the workers. If you have them, if you don't have, let us know.
show us a factory, the workers inside, not just the factories. Ati imana murebaho netawuni y'amakorero ya namamve agugona kumana mureba n'amakorero buri korero nikozesa abantu bengi mbona nyenda kuboreka ikorero rumwe muri abantu abakoramo konga tukugambira nabagira nti abakozi ba government bona nemitwara 88 abaserikale abapolisi abashaho konkati abanyayuganda abakoro mu makorero ni miliyoni emwe nemitwaro 20 nibakira abakozi ba government kuba kutunga factory batwereka abakozi okuba shitami. If you can get one of the factories and you see how many workers are there, then we would move. Hati mbene ejo nemirimo ejo ito ashango mu makorero konka hariho ikindi kimwe ne kumanya no kumanya ngo nabagambira ikigambo ntunguka nabagambira ubugeiga hati amakorera kutugamba n'ubugeiga bw'abageiga umugeiga naja yombeka factory ye acyombeka ikorero atungira abantu bite emirimo ngo kuja kutoreka konka no muhinga no kurisa iwe ko gukora icyo bugega cyo kuhinga no kurisa nikizara emirimo mbene nyenda kuboreka hari umushyi ucangiro ku karyango tukaza yijo tutarebereye bakozi be umushyi bagweta amanyanoha ari karyango ko shema cyangenyi. If you can show us the workers, the work of that family, nyina ngumurebe inda kumanimboreka obujuruzi nyobu nyine ubundu kureba. baranyeta habe na honest bamanyisa ndizina lyanje kandi area ekyaro ni Karyango village o Karyango LC omumuruka gwa Kagongi omu sub county ya Kyanjenyi omu district ya Shema. Hana ituri aha pamoja mixed farm. Pamoja mixed farm ekatandikaho enyimaho nke-2015 small kache mbwenu kakakari ahantu kache mnonga tukarisaho empunu ino mushija wanje nyine n'abana so tukatekateka ngo tutandikeho ebintu by'okwebisaho nka family so kutwabitekatekire twabanza twarisaho empunu twarete empunu twastaho empunu zagezaho nangwa zakora but I think around 20 umwaka gu emyaka nke-3 twagira shortage of food so twagira ngo no see whether you can get us the employees abakozi abakozi bamanyisa. If not, get us byamukama. It's 6 people, and the person who
Previously, I had more 2 cows. They tell me 1 acre can feed the 8 cows. Currently, I'm employing 26 people. Previously, I was employing 17, but I added in more things in the farm, and I'm employing 26 people. And the person who learns the least amount is 200. They are here. The girls, single mothers, the boys who have families, and we're enjoying. The driver who drives the katipa here, really there is good work. And I'm happy some of them who are working for me, they have also started their own neighboring places, and even the voters, they have learned from me. Really, they have nothing to beg because the richness. Kuyatandikira gukora eby'obugaiga urebigambo entunguka amashanyarazi embuto amashomero ebyo nibyatwena tibyo muntu nibasa kubaho kunkiugumo inoboro mwawe mwentu kusimura ngo binyo boro mukayawe ogire obugaiga no buyankai omukinga no kurisa okukora sente omukwesha nkabarya abamakorero omuhereza nkaza boda ebibona n'obugaiga bwawe nk'omuntu kongo kugira obugaiga bwawe nk'omuntu kandi obugaiga bwawe buzare emirimo mbona hano mwarebo oriya bya mukama okinga ko no kurisa kwe kurigiremo emirimo abana mukaga y'abanyayuganda abandi abarukozesa hati mboye naho hari ikindi kigambo ekibakweta skills okumanya okugira emyoga obukugu tinkumanya whether they can show us the skills people like the ones of yesterday in Mbarara, the skills like in Insima, the one who learned baking. Atandikira amashomero kuna abeni yawo na urari yombagamba President Museveni atandikira amashomero go kuyamba abantu abatakwebasana n'amafuzi bajanguza districts zitu tuye papara twamara kwizambaza kutera amasumu mbatweta naje ndani ya papara nayuza wanyuma yesandemwe na uramambere sumu ngo orwo kubanza okwate koda excision nijane myenda yonka unagira kuta nashanga hariho bararo buryo bwabusha nashanga turya kusingana nabaye batomo kabiri when President Museveni kusima mnongo habo kubatukashanga n'aba instructors twashanga bashomeza bashomeza bakatwanga bazire bitu ni kusima tine bukomona bwacu abashomeza bakatwegesaje batwara kabana bayezarire ayuwa biroborabora Chakuza tene ngai waburwa omugamba nisima President Museveni munonga tuwa filmu ne turaho nisima akatene kintu cyona akarigira mu ishomero twamutwara rubaya twamuhereza obukugu bwo gukora imigati kuya gukora imigati yatandika kuteka amandazi na za chapati mbona ati ainentasi kandi kuyagira entasi yatandika nabo kukozesa abantu huron ninsima wabera atene murumo atene entasi kongo kuyagizire obukugu skill bwambasa kutunga kasente kuteka emandazi n'emigati nawe yabasa kugira abantu abandi abiyakozesa so mbwene ebyo ebigambo ebyo ni nangu mwena mubimanye ekigambo kimwe nambe mbone nki entunguka mugarukiremu entunguka neya umuntu omwe ninga neya twena ejo neya twena hariho ikigambo cya kabiri obworo ninga obugaiga obworo n'obugaiga n'obwatwena ninga n'obumuntu omwe omuntu omwe omuka yawe obworo bwoba watsigayo omukasheshe okaija omu rukiiko wazagarukayo
ushange bukutegereje bukugire kuruko mu rukiko uko watutsiga niko turi mbwe naho no turuko bahabura sinyabara mu bana muri ryo mboro mukore nkabarya abantu uko bakoze hariho abahango nkabamanyisa uriyo umukazi unani mboreka wakatandika ayino urutoke ruhango natemera urutoke 600 umukwezi ayine ente z'amate nakamara tigana 8 ubwo akatandika ariya hejuru konka naiwe nobasa kutandika nambwe naroho omukazi wa bunyaruguru rubirizo ndebere uwo katatu musime bamutorekya ahartimbo rukarabara karwar gawje Rwampara Amazina mbanyita Tumusime Desirata omutuze wa Rubirizi district ate yimirira ndi omuseri ya Kizurugo nisima President wa Uganda ayatwire PDM nyo kurangine myaka nkaga nina nkatene chinda tongera haka bakatwe sente za PDM miliyoni na yaye mtwari binasiga account yanje na rete mitwaro 98 kuna yicheraha na kwata mitwaro 15 na gura makoko na yombeke bizuye ati na gura magazi gwempunu buringanire mitwaro 30 na garaka na gura bwana buringanire buti bubiri mitwaro 22 ati kuna maze kubiteko mu kizu na kwata na gura ekitiho na kaleka emitwaro 2 gumwe zabe emitwaro 2 na gura no butundu bale mbubo bubiri na butekako na sigaza emitwaro 9 na gura mu bwachachu bwempunu kulya natandikiraho ati kuna bena alisa nkazitunga ebiri 10 kwa 5 mbweno 12 filmu yabone yaturaho konka hurra Tumusime ayini myaka nkaga nena akabata katunga gakintu cyona ahakaye batungire miliyonegi yagure mpunu hata hayi kugambira ayine mpunu nyingi na ayine ntasya kandi atakiye no gukora ibindi mbwene hati nicyo turi kubashaba mwena murebe ngwe bigambo binebi mwabitegereza entunguka neyoha neyatwene ubwege ningo bworo noboha nubu muntu omwe umukayi emirimo nezarwaki ubwege nubu kuzare emirimo mu Kigali cyemo ngo ubwega emirimo nezarwaki ubwege kwa kuba nakora ibubwega bwe ubwega buzare emirimo kandi obukugu korukwega kucerekerani wayega gukora umugati wayego kombeka nabona ubwega umujungu baketa skill konka nabona ubwega mbone ebigambo bina entunguka mu Kigali cyemu ubwega emirimo
hamwe n'obukugu ninga omwoga mwahurira mbwenu nabwekyo twaba ntugamba ebyentunguuka mwenu nk'enguuto ezimukugamba ijo mbwenu ningamba n'abantu babuhweju hariho enguuto ezitukwenda kubanza nk'enguuto eya Bwizibwera Buhweju Insiika Nyakabirizi Nyakashaka Nyakabirizi tutaye ntugigamba hata bagira ngo katwategeze ngo tokayabura konka ngambire ba MPs mugende mbashobore esente zitero mu PDM nesente nyingi munongo za PDM trillion emwe nezukushagamo ezemyoga ngeshoka kya trillion zona hamwe ninka 1.5 trillion kunongo tuzitero mu nguto ezo zona ezo nguto zona kutwazikozire konka okora enguuto nkeyitu eya Kampala Kabare erukuraba etanera abaho emyaka nkaaga konka aboro barya enguuto yakora seriya aboro barya harubaju rwayo icyo kintu makuru ki abwenki sitagaruka enyuma kake tukaronda okutwahereza akasente aboro bakatanga kutunga entasi rero tukahinduka tukagaruka habyenguto umwanya wo kugira enguto konka zetorerwa aboro chorus Kampala za chorus zijwire chorus ya Ntebe chorus ya Jinja chorus ya Guru chorus ezuruku zombi horonyo zone za chorus konka aboro bijwire Kampala abayaya abumuhurra abatene byokurya bar Kampala inguto ziriyo amashanyarazi gariyo za television ziriyo konka aboro nabo bijwire mbene ntwenda kwata byona kubingo oboro kandi oboro nubushika buri muntu imwe bashomereho okubara hariho ikibakwete LCM hariho enamba erukusheshera omu namba ezindi zona mbwenu obworo ninga obugaiga nibutaha omuruburuka nabwe eki nimbashaba ekigambo ky'obworo mukitware nka kikuru hati kutwabahabwire twabajya tukorwa omu bworo wanonda kukozesa okuhinga n'okuriisa hariho ebintu mushanju by'okubaasa kukora osa kuhinga hiikayo omwani nambona hariho omushaija waitu wa Jinja Butembe the one of Jinja batwore eki omwani gwe yahingire osa kuhinga hiikayo omwani ohinge hiika y'ebijuma ohinge hiika y'ebinyatsi by'ente ohinge hiika y'ebyokurya ekanyuma oteye enkoko z'amahuri oteye empunu nka mwana mureba rero omukyarira oteye ebidiba by'ebyenyanja niko turikuhabura abantu abakukorera hafunzire hariho ebindi ebyentunguuka bikwenda itaka rihango nk'ebikoijo nk'etabe nkapamba ebintu byenda itaka rihango mbere mberekire abamataka mahango nabo nk'ebicoori nibyenda itaka rihango konka itwe turi hari biriya ebyokukorera hafunzire rero tukahiha mu kihango katurebe yaba hariho ijara owa Serere makutungirana owa Butembe Jinja Hello, my name is Joseph Ijala. I am the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa, we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. But we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and
pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. I was doing that master business in Soroti. So when I heard this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I delayed there and the guy said, you go and eat those ones that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to the tune of about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually I was having 1,500 local chicken around. I was very famous for local chicken. So but then local chicken were not answering my day-to-day needs. So I decided to translate it to layers. In Teifa farm we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day. And Hatumwenogo numureba ijara akokozesa hikibiri n'ekichweka aine mwenkoko ezikumureza amahuri za tray 310 buri zoba natasa miliyoni 3 buri ez'amahuru gongo nakamamate lita 320 umwaka gwona omuhikibiri n'ekichweka nehamu 1 billion nakiza esente zikweshumba akahumbi kamwe lero kiyaho ebyakozesa asigaza nka miliyoni 8 nakozesa hikibiri n'ekichweka so mbwena hati niyo hururu endetsire kandi tumazireho obwire okwiha 89 tantu bagambire bona bagayigahare ntujibagambira tukatandikane entandukwa twabaye sente zentandukwa zazoko nazo zakore bizakozire twataho NADS yije na yakore byakozire twataho banyuma na leta basirikare operation with creation nkabanyuma twasharaho twagera site nga ima abantu abasasire mukore kibina cyanyu umuruka mwekorere government yanyu tubahereze sente mbere mwayasharaho mbere sente nuko sente twakikozire mukani impuriramu ngukanda abantu banyamwe yerondere nabata n'abanyanda kashi tumureka tukabakwata ebihome kabiriyo ruzirakeriyo emyanya eriyo ntubakoma abwenki nibebe sente zanyu numuhunama tumabefera shwenkuri yawe nakoraga ebintu byawe abantu nibabirya yunohunama ezo sente ezi n'oburagwa bwanyu mbwenu hurura burumuruka tuteremu miliyoni 100 buri mwaka chairman yawe nagamba aha tanabihururaje chairman oinamakanga humuruka gwawe omusero yawe ijo tugambire chairman ninza kumuhereza pichi ya miliyoni 6
baretse sente za chairman bazimukwatiza. engaro za His Excellency ya chairman witu Spiichi milioni mukaga. Omusere yawe oyinama kangahi? Webale His Excellency, omusere yanje nyine yamaka gana 50 kandi endagambira amaka 50 nageze kutunga PDM program. Very good. Iroko stame. Atwa ahurira ngo musere ye harimo maka iroko stame. Wahurira ngo musere ye harimo maka gana 5 konkati ije bakwe piki yawe yemerera. Leka tere President engaro obufura bweye na Mama Janet mwebale mnonga. Zona nzizi cash engaro zamani. Mwebale Your Excellency, thank you so much. Hati wahurira chairman omuseri ye harimo makega na 5 ahari yago mu myaka 3 hingwire 20 gatungire buri mwaka umurukantu bantu wongera miliyoni 100 buri mwaka ntubazo no kuzongera mwakorage ekikuru no kureba ngo mwatandika ateze sente no mbazi kubatambira abo kuba abamanerenders abasukuzi abantu babasukura mu sente kwabe na kwa miliyoni 1 bangizire ngo kwabe na kwa miliyoni 1 buri kwezi umuhereza emitwaro 20 ekikumanyisa ngo bwanyuma y'umwaka obenja kushoshora miliyoni 4 n'emitwaro 40 owamanerenda aha muntu wakwereza miliyoni 1 eyabashahuzi abashuma bamanerendazi ati ninyenda kudibya bamanerendazi niyana ngo badibe badobe baryo mu Uganda baze ahandi ate sente ezanyo za NRM ntuka miliyoni 1 bwanyuma y'emyaka 2 tumwaka gumwe bwanyuma y'emyaka 2 otugarura miliyoni 1 n'emitwaro 12 uzigarura mu nshaho yanyu kandi ezo nazo tuzukugaruka mu government nazo muruka gwanyu emyaka yona hati buri mwaka mwatunga miliyoni 100 n'ubuto bakugumiraho tutongera izindi mu myaka 5 umuruka rwagwene miliyoni 500 kandi mu mwaka gwa 3 bari ababandize kutunga nibatushashura nibatugarire sente inshuro ya gavumenti ekibakweta mu Rwanda ekisanja kyaza kwaho ky'emyaka 5 nibabagarire emirundi 3 nabo ekyo bwanyuma y'emyaka 5 ntuba tuyine miliyoni 800 omu banki yitu y'omuruka twaza kumara enshuro 2 za gavumenti ebisanja 2 ntuba tuyine akahumbi kamwe na miliyoni 6 za banki yanyu muri kintu eki mutakikwatishaga abari kutunga sente bakazinywa nja kubarondera omubazi urutunga sente akazinywa hariho omubazi gunateekateeka omuntu ogu wakumukwata tukamuta omu kihome akakorera gavumenti akakorera busha akahinga pamba
akahinga umucyome abantu nibakora imirimo nahinga pamba nahinga ibicori miliyoni imwe nogihingira emyezi engahe omuntu yanakupakasa okwezi nakushashura zingahe nashashura zingahe okwezi emitwaro 10 emitwaro 10 kari ati mbwenu ubwo utwaha sente akazinywa tuja kumukwata nazo mucyome natukorera emyezi 12 icyo tucyareta oburinganiza owazinywa ahuka sente tuzikuja kufa ayina kugenda akazikorera akakorera gavumenti akahinga pamba akahinga ebishori gavumenti nayo ekagira ekiyihemu ogwo nowazinywa obatarazihaire kasho obatarazihaire libanu bakubanjaki bariya kubara abakutemeraho sente nibaja kuzishashura kandi abano baza omu kihome abakutemeraho sente nahabwekyo esente ezi muzirwaneho nezanyu ate ekindi ekintu ekitukwenda ngu kibakenure n'ekigambo kya abaana okushomera busha omu mashomero ga gavumenti ati hariho omwishiki noshuti naruga kunuya oba kwetoha the one who studied building yesterday, the one who studied building, I want to show how they should show her to these people. I've forgotten her name. Ari mu shomero ryanjye rya Rubaya akashomero yati n'umukugu na Yombeka. The one who was of building. The other one, there's another one. Please. The same group, but another one. No hairdressing. The tall girl, the taller girl.
hati za video nituraho hatugumishtakega ukwombeka aba bana bakaba barigira mu mashomero bona abinko ni shomesa mu mashomero ga skilling bakaba barigira mu mashomero wa school fees hati NRM ekaba habura cyenda na mukaga mutza kutandika abana bona bashomere busha konka imwe abantu abakuno umbyaro mukanga kukito munkora mugumana mushabe senta abana icyaza kurugama abana bargo mu mashomero nubabo abo kureba abindi kutorotora muri kigambo icyo cyo kuremesiza fees mu mashomero ga government nekenki abwenki abantu bakiremeraho abwenki abantu batakukito munkora tukenda kongera musente tukongera musente konka abana bakashomera busha omashomero ga government ati nyowe moreke skilling centers zanyi mzoreki show me some of my skilling centers like the one of yesterday, just the pictures. Teso n'amashomero gange agenda kushomeseza abana busha aba bana bona abarabakama abana abo kurene basoma abo nibashomera busha kandi nyowe nishoza sente okukira kubaire abo kabana bange nibargahare nkogo mwishi wahora kwa kuruga bugamba kuba kuza kurya nyino kubaraza nyino kubarisa nyino ukureba ngo bana aba byona bishoza sente ata mashomero gutwa bombekire ga twantwena ngo burumuruka gugiri ishomero ya government ya primary burugomborra igiri ishomero ya government ya secondary abana bararumma kagabo bije bashome batayi government yombeke amashomero yombeke classrooms yombeke amajuga bashomesa yombeke za laboratory derimwe muhereza abana entanda n'ebitabo nicyo twabintwenda konga mukanga kufite umunkora icyargamo abana bargo mu mashomero Rwampara school dropout rate rate RDC or in figures RDC omanyengeri abana jabava mu masomero obatona bwino nakamya neyanzanyo muzeyi n'ekibalo kye nakoze Rwampara okuva 2019 up to 2024 abaana 145 bava mu ssomero mu 5 nakikola ntya natola abaana nafuna data ey'abaana abaali mu P3 2019 nendaba n'abaana abatudde 7 2024 nga abaana 1,245 bava mu ssomero era muzeeyi nakamala wano emyezi 4 nagamba head teachers obutagoba abaana sofa nakasaba head teachers 2 naye n'abamu si birungi n'abakulembeze babiyingiramu RDC lwaki alemesa abaana okusoma nenga nze njiri yange mbagamba muleka abaana basome amasomero ga gavumenti gamire esasula abasomesa muleka abaana basome chairperson kyagambye kituufu kale
nakamya kale neyanza nnyo your excellency oyo nakamya mulwanyi gyemuli terigoba baana mu masomero kawo okiwulidde owa Rwampara teachers bonna nabayise bali wano mukiwulidde mwe mbwene ekintu ekyo n'okwefiiriza abaana muleke abaana bashomere busha omu mashomero ga gavumenti abagaiga nibaasa kuza omu mashomero ga private situbangire konka amashomero getaga abaana kubatureke abaana bashomere busha hati twategura eky'obugaiga twategura eky'emyoga twategura eky'entunguka kandi twategura eky'okushomera busha ekyaro nikitunguka munonga hati omukubinga obworo narugambarira na mama twari tugwa ogwanyakayojo muri abakozi muhingire entoke mwebare munonga mumbekera amaju marungi konka hakina kari kuburamu okushikerera amaizi hata omushana unore omushana guri ogw'amaani omushana nuguseera ebihingwa hati kamboreke omuntu wanje Dr. Muranga wa Bushenyi orutoki rw'okurukusha show us Dr. Muranga's banana plantation especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. PBD does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This farm has Panema growth succession. You've heard that we are able to harvest mbwenu orutoki orwo ruri aho itaka rya gavumenti erya Nyarizinga Bushenyi tukarihereza omukugu waitu Dr. Muranga yahingaho orutoki rw'amaani hati mu abanyankore ni mumwe okunabareba aha numutema tani 5 omu hectare ni kahiki n'ebiri kweshumbamo buri mwaka numutema tani 5 buri mwaka habwokuba ebitoki byanyu omushana niba bino omwoma nimugumanya omwoma okugirireho hati Dr. Muranga we natema tani 53 nabakiza okutema ebitoki emirundi 10 imwe nimutema tani 5 wa atema tani 53 omwanya ngugumwe mbwena hati okwiturukuza abokana muhagira NRM umuryango yegumizemo kandi jagumizamo habukana mukyenda mbwene ntuza kutandika okushikerera emisiri tumukukibase ekyo kukyebasiza konka hariho omushiki waitu wantungamo k'amatenesi arya tija ayina oku hariho amagezi garikukozesa nituja kumushanga kuri
mbwenu kuturukushikera tumukumanya Runyankore tinkukiza mugambise Runyankore rugwire ebitoke tebabisharura ebitoke batema okusharura nuko mugusha nuko oburo nuko ebicori twebitoke mbwenu kuturukushikera ntutema ebitoke bingi ntushoroma omwani mani baye bagushoroma ntushoroma omwani mwingi ntusharura ebihingire ebindi bingi konka imwe mbasa kutakebasiza gavumenti nija kubakwata nahuriraha nimumpera obujulizi nimugira ngu omugurusi agire kagera kuriya hansharo na Tanzania yihe amaizi yagareta yagashyambara umugurusi byarukora amaizi kugeha mahero 50 mwaheza komyo urwizi mukarwome habwe mutwarize mbi tunareba amaizi urwizi gatuba tuze kagera tuheye amaizi tuzagashyambara mbene shi ahitwa hiramezi kagera tugatwara mbarira amaizi agakorgaha umuruhanga tukagatunga cy'umurushozi gakashire Misiri nigaturema konga mwene hataho hariho akatego akumaza kugwamo akatego ko kutaho mbisharira muryo mbisharira ebisharira bigaruka mu amaizi namwe kisharira ecyanyakayo kirije ecyakatukuru nakirabaho kijwira amaizi mbene nkago ntugatungika kandi hange esaka gikoranye hariho empanga hariho emigongo amaizi nibagatungika nigashuma ntushikerera muri icyo ncyo twaza kuzamo nabwo icyo niyenda kushima ruhanga abo kutereza imigisha yona kandi mukururo kwabura kwaitu mbona hati kinkubashaba imwe muremere RPDM etasiskara iriyo mikono yanyu esente tuzubahaire muzurwaneho bangambira ngo hariho abashuma abarukwibe mpunu n'ebintu by'abantu abashuma abo kandi ngo abapolisi nibabarekura nibamukwatarayo argayo hate icyo umupolisi urakikore ni mugaruro wawe yarigiri naza kwibuza ikiragiro cya Purezidenti atagaye kugira umupolisi owarekura omuntu obakwatiro kwibe mpunu obakwatiro okwiba omwani gw'abantu mu Misiri ayina kuza mu cyome akagenda akashashura ibintu ebyo nakorera gavumenti Now, what I said in Runyankore, I was emphasizing the 4 words: development, jobs, wealth, and skills. And I could see my people here were understanding. I gave them the example of the Kampala-Kawale Road, which has been tarmac for 60 years. But I asked them, if you go today, would you not find poor people there? They said, yes, they are there. So what does that mean? It means we should not only talk about development, we should also talk about wealth creation and poverty eradication. I think this was the main method I was repeating. Omuguruso wenju no gambaki, ninde omuguruso wenju muhomzi ndaro na gambaki. Abaine enju omuntu bake inyo n'omuguruso ngo nitutwine enju. Irokoza hariyo no gambaki hariya. Oh, kandi mugwisa. Numugwisa unani nshobora no mu high school. Namanya mugwisa
iroko urinkaye mugwisa zamzinda ogambe mugwisa nkari shomara mu high school Sebo, Your Excellency. Mugwisa kono rugashema Munonga ngani mutano wakarakore. Karakora karumwana wawe. Narugashema kagango. Atu notura. Ngakora umuchisayi Ntebe, nakora Nairobi. Nenyonyi zabidaya nina zitirema amashita kuja kutera mini Ntebe. Mwene hati nkahumura ndio mulisa. Nolisa nkai? Ndisa Nyakaronko. Kino nitawuni kanso. Okay. Kandi ekindi tukakora hamwe, tukasoma hamwe, twarara mu frame, twazana mu mpira ni kumanya no manya. Kandi nkwebaza munonga okwembera ihangeri ukabingo boro no kubinga amini webale. Kandi shabana baganda babona abatona bakuru bakuratire ubahabure tubabagiga nyoka bamugiga hati aho kanka kuratire twabere tugamba habo webale munonga bampe sumu yawe tugamba sumu abantu banyi my staff esumu ya mugwisa kale mwebale aba Mwizi baza kwira mwebale murarege ebigambo bitu bingahi entunguka mugarukemu ubugega ningo bworo emyoga hamwe emirimo nezarwaki ubugega nubu kuzare emirimo aba Mwizi n'abagizi nibegaho naho ntanga bakume engaro za muzeyi webare kutukunda yo excellence